الحمد لله رب العالمين وبه نستعين في أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga kakasih hatiranan, alhamdulillah. Jadi nisab kita niyo hawak nito puas maghrib. Dahil suko singguro mulia amoy in mataw kasi kapagkala pag-agama. Kung sadya habiat sin paragbos sin hinang na to ini, buat malayin kanin siya ini dia daot sin mga katote manghuran makakila kaniya. Na huwag palugay, tukpal ko yung guru kalasaan. Mayroon na rin kakain Sheikh Kandim Nading, wal yatafaddal siyadatuhu mashkura. Jazakallahu khairal jaza ya Syekhana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atamut taslimi ala sayyidil mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Wa man tamassaka bi sunnatihi wa takhallaka bi akhlaqihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi adkhilni mudkhala sidiq wa akhrijni mukhraja sidiq waj'alni min ladunka sultanan nasira. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna min ibadikal mukhlasin ya akramal akramin. Summa amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahuli mga palanggungan mulia pag-iman po Allah subhanahu wa ta'ala. Yari na isab kitan yumiabot pa waktu sa halga-halga. Muna in waktu hipagdirihil pangadjian sin mga kaguruhan sing kita niyo. Kakahawa mabot paamuin biya sin waktu ini. Karena in pakerajaan na to biya na sin ari mga kakasi haagamasin Allah Ta'ala. In ini majlis pagpupunpunan yung kita niyo di hatiranan ini, di hatampat mulya ini supaya magpaham sin agama na ogdeng hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Laway rin ha tao kasi iban lugto sin mga kaguruhan sin kita ni mulya. Mo hindi magbabati laol magdirihil pangadyan kato niyo sa kahawa mabot pawakto sin sila. Amuin magkulang maglabi in long ta programa sin kita niyo di hatiranan ini. Makatu halom sin kauhaan tagupat ka jam. Maglingkod kita niyo riha tampat mulya ini sarta diha frequency tiranan amuin habang sila yan na nainghog mga ICOM aon pagpangadji puas asar sarta sin puas maghrib amunain long ta biya sin wakto na to bihaw nini haot sin maghrib iban isya. Sarta hinapusan pagpangadya tiap-tiap adlaw amunain puas isya bangin mga kakurasin kita ni makahadir in sila magdihil pangadyan kato niyo makatu halom sin long tahang karum iwan hang kaadlaw.
Jadi niya mga palanggungan ha kama Islam in maudu bisarahon sing kita niyo insyaallah taala. Amunain pag-anib dengahinang pagsakuto pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Pag-anib dengahinang pagsakuto, pagsyirik patuhan Rabbul Alamin. Suway kita niyo madyaga mga palangguan ha agama Islam. Suway na to jajagahan sa room sa adlaw in kignot kuhiwal sin kita niyo. Amuin ayaw na to dulan maun magkauwog magkatubba law sin bahasa maun pa parkala tiranan ikadula pak sintiap-tiap siulakan pahinang kasyirikan patuhan Rabbul Alamin. Pisarahon na to in mga mapatut hinangon supaya kaprotekan na to ingin hawaran na to. Amo hindi kita niyo makatuligi paparkala sa kuto patuhan na to Rabbul Alamin. Karna inkangian sin pagsyirik mga palangguan ha agama Islam yatarrang sin Allah tabaraka wa ta'ala ha Quran niya mahamulya. Inna Allah la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Wa man yushrik billahi faqad iftara isman 'azima. In parman sin Allah tabaraka wa ta'ala tungod pakangian sing kasyirikan mga tay mga agama Islam. Long sin Tuhan Rabbul Alamin sa bunal to rin Allah Ta'ala di siya umampun hatao nagsyirik mon kaniya. Di ampunon sin Allah Tabaraka wa Ta'ala intao diagpakan sin kamatay halom kasyirikan patuhan Rabbul Alamin wala siya nakapagtawat pa Allah Ta'ala sin masabuhi pa siya. Naraniya miyugtuin manahot niya. Diagpakan siya sin kamatay, halom siya nagsisirik patuhan Rabbul Alamin. Wala niya kaya pagtawatan pa Allah Ta'ala inhinang niya kasyirikan. Tenga sababiyad tulang sin Allah Ta'ala di ko ampunon lang sin Tuhan Rabbul Alamin intao. Amuin himihinang sin kasyirikan. Diagpakan sin kamatay, wala nakapagtawat patuhan Rabbul Alamin. Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Ampunon sin Allah tabaraka wa ta'ala in pardusahan. Dugaing denghainang kasyirikan. Pardusahan dugaing denghainang pagsyirik patuhan Rabbul Alamin ay inyadto halawang pagbaya sin Tuhan Rabbul Alamin. Makajari ampunon sin Allah Ta'ala kanya. Minsan siya wala nakapagtawat. Ay siya kabayaan sin Allah Ta'ala ampunon. Arapon, ha mga tao, at tawakan kabayaan sin Allah Ta'ala, di niya ampunon, amuin nakahinang sin pardusan, duway nakasyirikan, ha wala siya nakapagtawat pa Allah Ta'ala, inyad to, hababaan sin pagbaya sin Tuhan Rabbul Alamin. Maka jari niya ampunon, maka jari niya siksaon. Hakadar sin maksiat dusa na hinang niya patuhan niya Rabbul Alamin. Dati niya indo sa ruwaing niya kasyirikan, mga tay manghudaa ka Islam, inyad to, depende patuhan Rabbul Alamin. Maka jari ampunon niya pa, ampunon sin Allah Ta'ala haipon niya, indo sa ruwain niya ng kasyirikan. At tawakan arabon niya, papagtupon niya hadya in parsiksaan hirihil niya, biya sin maksiat na hinang sin ipon niya yaon. Mahuli, ampa niya pasuron palom sin surga niya. Hapuas sin parsiksaan
tiyungod sin Allahu Ta'ala harusan na hinang sin tao yaon. Naraniam yatay hawala niya kay pagtawatan patuhan niya Rabbul Alamin. Arapon ni hinang kasyirikan, mga palanggungan haaga ma-Islam, di tuod ampunon sin Allahu Tabaraka wa Ta'ala. Apabila naraniam yatay, inhinang pagsyirik patuhan Rabbul Alamin, wala siya nakapagtawat pa Allahu Ta'ala, hamasabuhi pa siya. Amayad to, magkulang maglawiin, maksud sin ayat, sin Tuhan Rabbul Alamin. Biyayan mga tay manguda ara Islam, in kalagbuan, sin kangian, sin pagsirik pa Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hay karwa ayat, tungod kangian, sin hinang kasirikan, mga palanggo na ara Islam. Biyayta sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, innahu may yushrik billah, faqad harramallahu alayhi al-jannah wa ma'wahu an-naru wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sabunal tuod lang sin Allah Tabaraka wa Ta'ala, amo in hisyusyo in nagsyirik pa Allah Tabaraka wa Ta'ala. Amon tao nakapagsirik pa Tuhan Rabbul Alamin, hawala siya nakapangayo kaampunan pa Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dahil hainang niya sa kutuyaon patuhan Rabbul Alamin, lang sin Allahu Tabaraka wa Ta'ala, faqad harramallahu alayhi al-jannah. Hiyaram sin Allahu Ta'ala kaniya in surga. Hiyaram sin Allahu Ta'ala in surga, hamanga tao, nagsakuto, nagsyirik patuhan Rabbul Alamin, wala nakapagtawat pa Allahu Ta'ala, sampay diagpakan sin kamatay. Wa ma'wahun nar, pagkahiyaram kaniya sin Allahu Ta'ala in surga, naway pagkalukalu, way pagduarwa, in hulaan niya didto haadlaw akhirat, amuna in apinar ka jahannam. Wa ma lidh-dhalimin min ansar, wayroon na makatawang hamanga tao, imihinang kasirikan patuhan Rabbul Alamin didto haadlaw na kana. Amuyad to mga palanggungan haara ma-Islam. In hikarwa ayat, nabasasin kita, manunjo kisin kangian, sinhinang kasirikan patuhan Rabbul Alamin. Hikatu ayat, mga palanggungan haara ma-Islam. Parman sin Tuhan Rabbul Alamin, surtud Zamar, in agisin Allah Tabaraka wa Ta'ala, in ayat ini khitab pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam yadresan sin Allah Ta'ala diha ayat ini. Sa sumagawa lapay inkatan. Lapay inkatan. Imihinang sin parkala kasyirikan po Allah Subhanahu wa Ta'ala. Long sin Tuhan Rabbul Alamin, la in asyrakta, bilang pag-ubaya-ubaya, pagpaanib sin Allah Ta'ala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lapay na mga bariman, dahil naman hamasa sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampay mari pahuling jaman, amunin masasingkitan niyo gayang. Amuinin warning sin Allah Tabaraka wa Ta'ala, kato niyo katan, mga tayo mga daara may Islam. Law sin Allah Ta'ala, la in asyrakta, tanto tuod, bangin ikaw nakapagsirik o Muhammad, bangin ikaw nakahinang sin kasirikan marikaku, lang sin Allah Tabaraka wa Ta'ala, layahbatan na amaluka, tanto tuod mahansul, malarak, mapagpag, maubos katan, mapaddampanas, in amal ibadat muri tungbasan sin Allah Tabaraka wa Ta'ala, malawain pahala niya, mahansul malarak, di sin Allahu Ta'ala tungbasan in amal ibadat na hinang murukain niya. Nag-iibadat ka patuhan mo Rabbul Alamin, imihinang ka sin pagtag-ipon pa Allahu Ta'ala, sin masalimabay, kuan tahon na ka nag-ibadat pa Allahu Tabaraka wa Ta'ala, himinang ka sin kasirikan tagha, lang sin Allah Ta'ala layahbatan na amaluk. Ingkatan sin amal ibadat mo na kauna,
mahan sulkatan malarak. Di dihilan pahala sin Allah tabaraka wa ta'ala. Amo yadto ing kalummian kangian sin kasirikan, mahan sulkatan sin ibadat na hinang mo. Wayroon na tungbas. Di narihilan tungbas sin Allah tabaraka wa ta'ala. Wala takunanna minal khasirin, sarta lang sin Allah ta'ala tanto. Mabilang kau dahing hamanga tao lugi lusong hadarat sin Allah tabaraka wa ta'ala. May takaw di malugi, sabab nag-ibadat ko patuhan mo Rabbul Alamin, sin pila tahon, limaway. Nagsambahayang kau, nagpuasa kau haramadan, nagbasa kau Quran, nagzikir ka po Allah tabaraka wa ta'ala. In mahuli, nagsakuto ka patuhan mo Rabbul Alamin. Liamuran mo sin pagsyirik po Allah tabaraka wa ta'ala. Hapag syirik mo yadto, mahansul katanin ibadat mo, di tungbasan sin Allah tabaraka wa ta'ala, pamarayaw inhinang mo. Hangkan na lang sin Allah ta'ala latukunan na minal khasirin. Wala takunan na minal khasirin, tanto matarbilang nakaw, dahil mga tao lugi, lusong hadarat sin Allah ta'ala, may ta na lugi, pasal himindog sin ibadat, himinang sin pagtag-ipon pa Allah ta'ala, sa wayroon da partong basan, dahil hadarat sin Allah ta'ala, may ta pasal liyarak niya sin pagsirik niya patuhan niya Rabbul Alamin. Kamuyad to mga palanggungan na agama Islam, in kangian sin pagsirik pa Allah tabaraka wa ta'ala. So man dyan, ingaton na to kuno mga tayo mga agama Islam. Bang biyadiin in katangkis na to, dahil nga hinang kasirikan pa Allah tabaraka wa ta'ala. Biyadiin kita niyo makaanib, makahalli, dahil nga hinang pagsakuto patuhan Rabbul Alamin. Sabang na to, di kaingatan in mga parkala hihinangon hasupaya kita niyo makaanib. Dahil nga hinang pagsakuto pa Allah tabaraka wa ta'ala. Nagitasin ayat na sabot takain na. Nag-iibadat ka patuhan mo Rabbul Alamin. Sa nakahinan ko sin pagsakuto pa Allah ta'ala, wayroon da pa idda sin ibadat mo patuhan mo Rabbul Alamin. Hanggang nasuway ni anibanta. Halianta, mag-apis kita asupaya di malarak in ibadat na patuhan ta Rabbul Alamin. So panagnaan siyabot si mga ulama at tawhid, mga tayo mga agama ma Islam, pag-anib dahil ng kasirikan po Allah tabaraka wa ta'ala. Muna amunain pagyanun tashihun niya. Suway dayawunta paamuhunta inniyata apabila kita tumunay sin pag-ibadat patuhan ta Rabbul Alamin. Dayawunta in mukarna sin pangatayanta. Maksud mukarna niyat halawang pangatayan mo. Bang unuhang kan may takaw timunay sin ibadat yaon patuhan mo Rabbul Alamin. Suway hari pa ka makahinan sin ibadat yaon, atawakan da akad sin Allah ta'ala rin mga ibadat, amon tutunayon, hari mo pa matunay, suway mo tsekun marayaw in niyat mo. Paamuhon mo in niyat mo, in mo karna mo, bang unin maksud, may takaw timunay yaon. Karna hisiw, may takaw himinang sin ibadat yaon. Amo yad to mga tayo mahuda agama Islam. Sabab aon dahil ha mga mano siya, wala nakaamuin niyat nila tungod pag-ibadat nang dahi pagkasirikan patuhan Rabbul Alamin. Amo na yung pagtawakon sin mga ulama, syirkun niya. Sirik, labay rin hapag niyat. Amon bukon marayaw in niyat niya, hawak to siya timunay sin ibadat yaon. Aon piyuhong niya rugaing, aon miyaksod niya rugaing, aon mukar na sin pangatayan niya, parugaing din ha Allah tabaraka wa ta'ala. Ang pain ibadat, bukon mo tiyunay ka na sin Allah tabaraka wa ta'ala. Uno-uno na ibadat, mga tay manguda agama Islam. Ay roon na kapagsambahayang, pagjakat, pagpuasa, pagbasa Quran, pagsadak ka, iwan singkatan na uno-uno tiba yung sin ibadat.
wajib ini suway mo hitukbal hinangon karna sintuhan mo Rabbul Alamin. Apabila ini piyatudyo mo parugaing ni Allah tabaraka wa ta'ala. In uno-uno na ibadat hinang mo karna sinpiapan jari sin Allah tabaraka wa ta'ala. Bukun karna sintuhan Rabbul Alamin. Wala mo tiyukbal ini karna sin Allah. In ini sumud paparkala syirik patuhan Rabbul Alamin. Kada mga tayo mga agama Islam, in syirik pa Allah tabaraka wa ta'ala. Lamun siya rin asyirk akbar. Syirik dakula patuhan Rabbul Alamin. Huwa sarfu shay'in min anwa'il ibadati li ghairillah. In dahil ka mga syirik dakula pa Allah tabaraka wa ta'ala, amuna in tumunay sin hambuok dahil ka mga ginisan sin ibadat paruwaing dahil ka Allah tabaraka wa ta'ala. Biya na sin law sin mga ulama kaduai ghairillah wa dhabhi li ghairillah wa huwa mukhrijun 'anil millah wa yukhallidu sahibahu pinnar idza matu wa lam yatub minhu. Amuna into mo na sinambog ding hamaginisan sin ibadat parugaing ni Allah tabaraka wa ta'ala. Biya na sin mga ngayo harugaing ni Allah tabaraka wa ta'ala. Iban magsumbay atau magkurban parugaing ni Allah tabaraka wa ta'ala. Inyadto katan makapagwa kaniya ring halingkungan sin agama Islam sarta kumakkal in magihinang kaniya halom sin narka apabila iabutan siya sin kamatay hay wayroon siya nakapagtawbat day nga hinang yaon kasirikan patuhan Rabbul Alamin. Amo yadto mga palanggungan ha agama Islam. Makabuka. Karena pialing mo, tiyukbal mo paruhin ng Allah Ta'ala. In ibadat, amo in suwayaon hitunay mo, karna sintuhan mo Rabbul Alamin. Sa tiyukbal mo paruhaing ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amo yan mga palanggon ha agama Islam. Naman jari dahil ha mga sababan, makaanib ka rin hainang kasirikan patuhan Rabbul Alamin. Amo na in suway mo dayawon in niyat mo bangkaw tumunay sin pag-ibadat patuhan mo Rabbul Alamin. In pagtagon niyat wahya al-irada wal qasdu. In pagtagon niyat lang si mga ulama amo na in pagbaya halom sinbigi pangatayan mo. Unuin kabayaan mo, hangkan ko timunay hayaon. Wakas do iban sin kamaksuran mo, karna halong pangatayan mo, bang unuin hangkan may tako timunay sin yaon. Amon ibadat yaon. So lang si mga ulama o tawhid, yajibu alal muslim an yukhlisan niyatahu wa iradatahu lillahi rabbil alamin la sharika lah. لأن الشرك النية يقع من الذين نسوا الآخرة ولم يعملوا لها وإنما جعلوا همهم وسعيهم وعبادتهم من أجل الدنيا فقط. Amo yan pinbayta si mga ulama. In kabaksuran mga tayo manghuda agama Islam, law si mga ulama wajib hambuok Muslim. Usog na mayan ato babae. Insuway siya magtulos ikhlas sin niyat niya, iban sin maksud niya, iban na sin pagduaan niya, tunggal pa Allahu tabaraka wa ta'ala. Amoy tagpapanjarihan kaniya. Haway roon pagsakuto kaniya. Amoy to. Wajib hatiap-tiap Muslim usog babae in magpa-ikhlas siya sin niyat niya. Iban sin maksud niya. Apabila siya himinang sin ibadat, suway karna sintuhan niya Rabbul Alamin, haway pagsakuto niya pa Allah tabaraka wa ta'ala.
Amo yadto in mapatot hinangon mga tay mangud ka Islam. Suway ta parayawon in niyat ta. Karna bang inidi dumayaw in niyat ta mga tay mangud ka Islam na kumangi na. Mangdahi pagkasirikan patuhan Rabbul Alamin. Hangkan nakabilikan ko suway yaon in ka-ikhlas halom bigi pangatayan mo. Sablaw si mga ulama, lianna syirkan niya, yaka'u minal ladina nasul akhirah, walam ya'malu laha. Karena long na in syirk, hapag niyat, magjato siya mga sila, nalulupa pa adlaw akhirat, wala na sila nag-amal hakar na sinikasan niyang kanila akhirat, buat malaingkan tiyupot nila na sadya in maksud, iban paglugto nila, mawut na papag-ibadat nila hakar na sinpag dunya. Amo yadto mga tay manghuda arama Islam. Amo inin tao, kaya lupahan nila kaari, in partong basan sin Allahu Ta'ala, adlaw akhirat. In sa kaula-ula, piyuhong nila, in ibadat nila, kamaksuran, mabaya nila kawaon, di hadunya, in karayawan. Bukon, amo in piyuhong nila, in kasaddapan dito, adlaw kana. Sa hanggan sila nag-ibadat, naglugto, nag-ibadat di hadunya ini, in kamaksuran nila, hasupaya, makawa nila, di hadunya in karayawan. Bukon karna, sin Allahu Ta'ala, bukon karna, asupaya, madawhat nila in kasanyangan nila rito haadlaw kana. Amo yadto mga tay manghuda ka Islam. So lang si mga ulama, suway parayawon in pagniyat, apabila kau tumunay sin ibadat patuhan na bulalamin. Sabiyata sin Allah tabaraka wa ta'ala in kangian. Sinamuin bangin kaaunan mo. Nagtag-ipon pa Allah tabaraka wa ta'ala. Sa wala mo diyayaw in niyat mo. Karna umangot sin karidaan sin Tuhan mo Rabbul Alamin. Tanto na hadya, di mo madawhat in kasanyangan dito haadlaw kana. Amo intiyata ka masin Tuhan Rabbul Alamin, hamanga sila nagtag-ipon pa Allahu Tabaraka wa Ta'ala, miyuhong sin partong basan iwan karidaan sin Tuhan Rabbul Alamin. Hangkan na Allah Tabaraka wa Ta'ala patumtum. Ha mga bariman, asupaya makaanib dahil haparkala ini. Asupaya makaanib dahil haparkala, amon bukon puhungon mo in dunya, bangkaw tumuray sin pag-ibadat patuhan Rabbul Alamin. Ang sin Allah Ta'ala, Quran mahamul liya, Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Amo ini indalil mga tay manghuda ka Islam. Law sin Allah tabaraka wa ta'ala hisiyu in kaaunan niya. Mabaya hapag-amal niya sin parhiyasan kabuhi hadunya ini. Kati niya in kaaunan niya, in kabayaan niya, in kamaksuran niya, hangkan siya himinang sin amal ibadat ini, karena sin parhiyasan dunya, wajinataha, iwan sin pangari-ngari, di halauman sin dunya ini, in maksud, hangkan siya nag-ibadat patuhan Rabbul Alamin, long sin Allah tabaraka wa ta'ala nuwaffi ilayhi ma'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Long sin Tuhan Rabbul Alamin da irihil kanila sin Allah ta'ala in mga bunga sin mga amal nagkahinang nila
di halom dunya ini cukup-cukupan. Hari kahilangan, hirhir kanila sin Allah tabaraka wa ta'ala. Amo yadtuin tumbas, hirhir kanila sin Allah ta'ala. Amon miyaksod sin pangatayan nila. Karena hangkan sila timunay sin ibadat, karena angut nila sin parihiyasan dunya, na law sin Allah ta'ala, hirihir, nuwappi ilayhim a'malahum fiha. Dihil na mo ramon kanila. Intong basin amal nila yaon. Doon halam sin dunya. Amun iangot nila kabayaan nila parhiyasan dunya. Wahum piha la yubkhasun. Dihilangan sin Allah Ta'ala. In tumbas hilir kanila sin otadiha dunya. Sa law sin Tuhan Rabbul Alamin. Ulaika alladina laysa lahum fil akhirati illa an-nar. Wahabita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Sa amo ini, in long sin bahasa, warning sin Tuhan Rabbul Alamin. Tumbasan kayo mo sin Allah Ta'ala in ibadat burun ha dunya, biya sin yangot mo, mabaya kaw makawa mo in tumbas sin ibadat buri ha dunya yaon, irihil da kayo mo sin Allah, di kaw laugan sin Allah tabaraka wa ta'ala, di kaw anyayahon sin Allah ta'ala, tumbasan niya da kayo mo. Salam sin Allah ta'ala, sila na yadto in wayroon mahampit nila karayawan haadlaw akhirat, daing ha ibadat nila malingkan amunayin apinar ka jahannam. Wayroon mahasil nila karayawan, tumbas sa rayaw-rayaw sin ibadat nila haadlaw akhirat, malaingkan in madawhat nila apinar ka jahannam. Law sin Allah tabaraka wa ta'ala, wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Iban nalukpas nalarak in karayawan sin uno-uno na nahinang nila. Iban nabatal in uno-uno na nahinang nila hasabab bunnal tuod bukun nila tiyunay in mga ini kakahinang nila karna sin Tuhan Rabbul Alamin. Tiyunay nila karna sin kahirupan dunya parhiyasan dunya nga sabyad to di sila tumbasan sin Allah Ta'ala adlaw akhirat sin amman ibadat na hinang nila gamayan in madawhat nila apinar ka jahannam didto sila papaghulaon sin Allah tabaraka wa ta'ala karna wala nila tiyunay in ibadat karna sin Tuhan Rabbul Alamin karna muhong sin karidaan sin Allah Ta'ala, bukon karna muhong sin partong basan dito haadlaw akhirat. Amo yadto mga palanggungan ha agama Islam, indayng ha mga panagnaan siya butkato sin mga ulama o tawhid, amuin asupaya kao makaanib, dayng hinang kasirikan patuhan Rabbul Alamin, suway na to, dayawon inniyat na to, sa kahaba kita niyo tumunay sin ibadat patuhan Rabbul Alamin, uno-uno na ginisan, dahil mga tibaywan ibadat, amuin nasabot ibadat patuhan Rabbul Alamin, hari pa kita makatunay kaniya, chekunta inniyat ta, para yaunta in ka-ikhlas, halombigi pangatayanta, karna indaakan sin Allahu tabaraka wa ta'ala, ha mu'min sa bunal pa Allah Ta'ala bang siya tumunay sin uno-uno na ibadat suway niya rayawon inniyat niya sarta mukarna niya ikhlas karna muhong sin karidaan sin Tuhan Rabbul Alamin wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin iwan wala sila naraak long sin Allah tabaraka wa ta'ala malaingkan himinang sila sin ibadat, tumuray sin ibadat patuhan Rabbul Alamin, mukhlisina lahuddin. Ikhlas, halawang bigi pangatayan niya, in pag-agaman niya patuhan niya Rabbul Alamin. Hati sin ikhlas, muhong sin karidaan sin Allah Ta'ala, bukun muhong sin uno-uno na parhiyasan dunya, bukun muhong sin sasanglitan, pupudjihan kanya sin pagkahinyamano siya, bukun magpakita-kita, bukun magparungog-dungog, bukun magpabantog kapag kahinyamano siya sinisya makusog mag-ibadat, sa tiyunay niya in ibadat, karna sin Allah tabaraka wa ta'ala, pagtaat patuhan Rabbul Alamin, muhong sin karidaan sin Allah ta'ala,
sarta muhong sin partong basan haadlaw kana ha ibadat matunay niya kana sin Tuhan Rabbul Alamin. Amo yadto mga palanggungan ha agama Islam in mapatut hinangon sing kita niyo hasupaya makatangkis makaanib kita ni uring haparkala laong ta pagsakuto pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Ikarwa mga palanggungan ha agama Islam hasupaya kita niyo makaanib dahil hinang pagsakuto pa Tuhan Rabbul Alamin amuin kajagahan na to, ingin hawawaran na to, asupaya di makatuligi, paparkala kasyirikan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ikarwa, amunain pagtaat pa Allah tabaraka wa ta'ala. Mangagad, hakawayaan sin Allah tabaraka wa ta'ala, pagtaatan in Tuhan Rabbul Alamin, hari kau magtaat hapyapan jari, bang inda akan sinpyapan jari, sulang panagpapanjari. Suway paunahon ta, in pagtaat pa Allah Ta'ala. Bang uning kabayaan sin Allah Ta'ala, amuyad to suway in agarunta, karna, siara in Tuhan tagpapanjarihan kato niyo, amon wajib in bariman suway magtaat pa Allah Ta'ala, bukon magtaat paruwaing din kaniya. Fabayta si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Wayroon pagtaat hapyapan jari, bang hinang maksiat, bang in kakahinang yaon sulang, pa kabayaan sin nagpapanjari. Amuyat to mga tay manghuda agama Islam. Di makajari magtaat, papyapanjari bang in daakan sin pyapanjari yaon, ay simu da, duwama asmo, tautay manghud mo, at tawakan himutang tana, mga tao, amoin pagmamartabbatan mo, at tawakan boss bulong sin bahasa. Bang indaakan niya yaon, nagsulang iban sindaakan sin Tuhan Rabbul Alamin, di makajari, in magad kau kaniya, in magtaat kau kaniya, bang in hinang daakan niya kay mo, bukon hinang pagtaat pagkabayaan sin Allah tabaraka wa ta'ala. So, amuyat to mga tay manghuda agama Islam. Suway in pagtaat pa Allah tabaraka wa ta'ala, in paunahon ta. Biyayat to mga palangon agama Islam. Magmaap mga katotay mo kuran agama Islam, biya dagbus. Ilahak nin bang, yat po namyabutin wakto. Insyaallah ta'ala, hati ko baha, biya mga patubtuwon tariha ini. Wala pa kita naubos di haamoy di karwa ini. Sugpatan taman insyaallah ta'ala long tahamalik lingkod sing kita niyo. Continuehon na to insyaallah ta'ala in long tapangadjian supaya malilay ta marayaw karna miyabot in wakto masapat in wakto rumakan mga katotay manghuran. Kataman ko wakto ini in long ta pangadjian ta insyaallah ta'ala balikan ko. Sugbatan na tuman balik pa amuin biya sindum inira insyaallah ta'ala. Wa sallallahu ala Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.